Mbabazi Hope Kajinja n'umunyakazo kandi ubwo akareba imenyeto hamwe n'abakuzira ubucika nkagana butana harigana batine cyo kora kandi abandi tubashomere kushikahare nukwe kubahangiraho ibyo korese mikono yabo kandi abantu barukurenga rukumi nubo begesebwe by'imikono. Hope Kajinja utwesraha twakora ibintu ebi abumuntu babira bashije abakuru abumbo babira bakiyukuruko yaberye imenyeto Kuranzia nyensiyo mission usanga yakora ibintu byo mugasho kandi yakora naba yayegesa nabandi abantu bargamo batungure byanga byabo. Umugwegese by'imikono habiri harimo kora sabune amajuta go kwesiga n'ibindi nyamwinji kandi ababangwirwe basimire Hope Kajinja okubamanya kandi no kutekatekera abanyakazo. Obwire bwe sabune yabura kogira ngo gwirobwe nkanashomere nkaninza kubaje munonga nkanta kuza kufa kubi ko ngate nshomere obwire bwerabure ningo bweragumeho ninza gumana inyekore sabuni nesima wona rebo Hope utesoro umwanya ogu okushoma ebintu bitarakumanya Edith Chichoncho nagira ngwihakora taha narebe ibintu bikozurwe nababiguza higuru bitatu ngo bwamanyiro kuba kubikora nahija kubiyekora atunge sente zo kumutungura. Mbire ningabura ndeba ngo yugati nde ninywa ntakumanya kuba kugikora mbwe ningiye korire urganyumwa abazyo twagihure rizo mwe ninkisimara rahanga tinkitegana n'abana banje tubakirwara kwa shako. Umuganda ukorwa mu district ya Kazo bwanyuma y'abantu kweterera induro mbebembezi begombora hanshonga zibura ry'amezi batine buyambe bono bari kutungana ko Munyambabazi Hope Kajinja ukwija kahunduze byoma by'amezi byone bitaha bifire na munongo muri kanoni ima Hope Kajinja okutukorera mizi gabire garoho konkaga amazire imyaka 5 nayikonde firi ngwenu tube turyaho yagiteraho agukumangwa mizi n'amagara yagitera yagatugaruraho haturi untunywa mizi tutwine songa tutwakiteka no kutekaho kuba gargonized ngwenu twashemerwa munonga ogwe yayongera yashaba baturo koresa jamezaga kandi umuntu akora ibyoma byona okwetorora Kazo district nawe kandi mureba yanaba nize kuno yateze kishane nyoti nkumanga mutuma ha yagwihire ngira kiza yarabahwaha yareba ecweka kiryaho cyona ki atumwe nkaba yambaki ngira ariho umuntu oma yamutwarira makuru atekizugu cy'abantu atekibine kingina nizi. Kajinja nagira ngo ndware ziri kuretwa mu borofa no kunywa amazi mabi kandi ogu ahumuriza abatura kuyija kubatambera gasha kwa Richard nahawe.